Аудио хажат. Шартлама сивегач. Сыр жинди хүделев сооружениесіне дума, Шомыржы районен вижебине тлашин гудшынна. Эбе журалны ялда да Карабай Шомыржыран, унда чилай хирарым кайна. Перенятте Пантелеймон Елисеев, окоп чалман. Анжақ шак пулма була, пурнышран сарымзар уйрылна. Пинде дығыржар хәріппәрмі шулги, декабр үйгенде был, конюхра ішлеген скер, уладыр тұрығенде вой хураган зене, абат лешме, варман видер лажаба жуладухна. Атте кушу ере лайық пілне, межіндезен унда піррегін агайман. Акоп чаваган зене бұрында түлерзір шидермен. Шавнамай візен туванецем, шем езем, ожу жылға, шүне жыбада, абат шимеш пуштарза пирімбада илзебіні. Шауын бегек сор жинди хүделевчик кезіне дума худшынны зене, колхозран кашни шин бушне каштақ кербе шынықпана. Шак пұрлыға аттен бізем батне илзе шидермелле болна. Унжухне петесі вегун земдіна, херек пилі градус. Шартлама жак кунзене хамдылай хастывадып. Эбе унжухне шиде жолда болна. Шакнашкал шартламара инже жуладухмада шикленменятте. Вол абат шимеже акоп чаваган зембатне авана хилзе жидерне. Кыштакан заилне гыщан каялла киле килмедухна. Лажи вынныран аттен варман барринже шергашма демне. Шиинжи чаппанне вол утне витне, керекпе юлна. Кивескер ожы тытмана хинде. Лажа ередавра уткалаза чупкалаза жүрене де булышман. Сиве жандалыга була видер шынна. Тебір гон келе житне атте. Үтпеве вери жундармадыдынна. Унжухне тухтыр земде болман. Эмел берги калашмалы де жоқ. Шаунба килди меслетсембе сиплеме пышланауна. Вери мунжара тарлаттарына анжакусы болман. Азанне Падырел районенде согыт яленде журалзай үстінескер, унда фельдшер буррине илтне. Волтован ялне шуранақ тұқсаудына. Тұқтыра илзе келне. Итлезе бұқнығышын, аттеніпте игиене беде шишнене білдерне. Хойне мар, азаннене вұрттыңғаланы. Онасы ватма май жуккине балыртны. Вежерне азапланнығышын атте декабр вежінде пиренрен уйвалза гайры. Ибір адизем принченде припечекче онжухне. Аслы тұғыр жолда кешінне сыпқара. Соқ-соғырға мінледе булинчері юмаз ететчі бере азанне, аттечелі вұрты жүхне. Шапла, шивықшин намыр бұдыржете жолдақ вилне. Анне ялна шаплагала чон берге, сумлы вилім болмаре. Межіндезен варжыра вилнезен шембизене правленерен тыры ешенық шерзабаратеш. Можыреде варжыну жүбек хурады прашне керзе выртны, адизене петчен шедендерне, onun чунжырене вилитчене градтарына. Лажи хайхискер смирный ятлычы. Азанне каланыдыр, конюхсен утсене видерен ирге кыларзанах, ол пирин хапхаумне чупса келне. Пушне усадыны екен. Эсі құдылза юлдын, кезейгене азанне, ывылне аза елзе. Пидін ужалы үсірмір, баржа дезем. Чун болзан, чул хушинде дежидіне декен, детчі азанне. Паллах, выл вғыт резине пұрнеде астываймасты. Анжақта анне вилезумен, юлашки кунчи, пурныжы миллиртнене веже калазабаде, шағы халиде манын асыра. Выжыллы тудылы үсірмі болзанда, шемери пиліға жаран 5 шеже аслы школбы дердемір. Паян твады бірдіван ұрызы выбырнат бар. Чикызықлы, пурге сағыр дежетте жолран иртірмір. Сымахран ебе сагыр вунши же жолда,
Чечинни вара көжалги декабрь үгенде сагырбуны жол тулдарай. Тада шаклада лайк астывады. Унжухне окопсем ялзинде де чама бушланычы. Пирень анаткасра бурнаган, делу каппан пахчихшне, вожжыр чарын занда, путанмалла вулема жубаттымыр. Варжы бирінден аякра керлені пулзанда тошман халыға хратсақтына. Малданлаза окоп чаваган зен хеннужи жинжен сағал қалжатчыш. Хали вара, вожжыр чарын ранба, шитмел билік шул шитне ғышын, пурниде аза елеші. Аза елузем вара черене раттарашы, кущуль кыларашы. Изир Федора Кузнецова христиан засыга жатыра пидетленне шартлама сивегаш материал не итлерер.